nong ya right me ban right kitin kont lat karodi ya re doaran gor jen wo te kaler de yen keling kaler tin bana link nyam katin togre which ke juba agenda no gor benwa ya kel akan kono ni ami jira mi jidit kanwar online tv channel gor jen wo jin der channel der je support na der support der jamuni mi do der support der ko alum ko en supporting the channel ko motivate ko to ben ler ben kalat gwas mene jo gore ben wa kel gwas me ler mi shala ta wiki juba okay bana kula right ke tiko ken are wiki juba ate ga jo mi shalat gwas me no shala du ne ne en walle chadich Uganda People Defense Force UPDF Uganda People Defense Force deniken washaken en ka 7 day roundabout ken weken ken nanga ka Bilpam headquarter dung de ni South Sudan chane de to shagala do shakan nang an wale wajel ken ka truck ni shop ko jendang jogu de baro la torbiel dito kon no de kon chole UD ke torbiel dito dan mala din laga kap ke je torbiel jendang jogu de baro chala no waga torbiel to waka torbiel ju Pan Africa transport wakane de kon nang ke din Uganda ka Bilpam headquarter ke do dini ke juba ngai kone yen gwada dan ti dial tiketin yen gwada anti din dial tiketin ka jo ma chalat gwasa me kwai kamana na wakane laden winemi but tel update mission jek kwale jo yen go cha dini Uganda UPDF cha hanang ka Bilpam re ke juba an mo wakane lel ka Bilpam mo de kantara kamna ngach biya ngajine ka gwasa dan chana right ke ji Tiger division ji Tiger ka gwasa dan wa no de ka wo gwada dan tigatin gwada ganken kirmi yadi tin ke selpa ke yadi gwate dan me cha Uganda People Defense Force cha goro en wo ken de deploy gwasmo ki de la gwasmo dundo chu ken look de we je ne cha gwato cha yilington no chi ken show chi ken lat show we chi ken lat ka barar ka me ken dit te nyot ken ke an wena mo tele information de me cha nyoko ngun ka kwidi dundo me ngai kon wona ne en de ni Uganda People Defense Force kare which ke juba karam dana ku kala zai wiki juba wudi shalke me bol mel emlet mishit kana me jo me gore jen wode yena link do badan en chajilat ke je te mu gor lungun wode yena ngai gwasa me ler de yena ban link gwasa me ler mi shala de jang mu gor de yena link ba kenyam just lo ay comment shaling ka ler nyam ka kwinena kon telan wori ne jen ngwan wide kel shanak campagne jar kana doro shal keshwa bet naka jang ne jen ngwan wide kel kan wari ti shanak pan ka chanya ndang ro badak ka pay bakel ron kin ndang ro jen ndang ro dich aler jesal waje no mo ne kono toni ken ka jinya gasa kine konti la kon la ja koke no mo goni jen wa biya janga chema dan le rode chelat ke ler dan pay wo gwasmo dino ko rimani yako do mo keniling bi ngaji nono ne kon nak ne kon ka jang nak ne kono nueri na ko kon e jang ka duom gi kon met kon ke kume kirmi yadit kene kon met ke kume kirmi yadit lat kenen wo kene tele kariek ka jangin ko kena konti na kanwari right now de jen ko ne jen kare wiki juba chicken wo ga pani jar cha yu pede duop tigre boda ga jodan chalat ke je but please tell me shale go in medika jang doran kon wer telo medika jang okay mi cha jijek as long as a jinwer ba jidil mo kare so ko kuje mo gor jen wo de yen ti dial di yen ka ngach no katilat karodian re duaran te deran dero da ganka ke so ju the chi kati gor no de yen kalin so kono ka ler dan right kon ku kwida gwasme lera right kon ko kwida gwasme e dungu de mashala me bolmel ci kon to ka lera nyam chana right ke UPDF Uganda People Defense Force chana ngai wiki jupa bate right kon ka do badan anti bolmel te kwere ke je te ga jo mashala woni jana gwasme woni jana e kene nene kene chicken met ke bolmel chicken jo ma chicken lat kene bolmel ta dana bade kwere ke je enimi chenwari chaka kwot ke chenwari kene jang chaka kwot ko bu korbetin bu ko tuwi kwam tel do me bu bolmel bu tuwi kwam ke je enimi chenwari je kon kwot ke jang mo nwaru ga to kor ke jang
je duob dan bati kwam ka je ko chala do ne walo ke je a janken so ko kuje mo mite ka duob mi bati kwam ka je duob nyam an chaji ko be kur be jang be ngot kamro ma jetin kam nuari ken jang so bo ko to gwat mi berwe ke je rewich ka so Sudan dio je kon dial medan ci chok chan je ngaj bul mel ni me kwa je kwan ka payro be ka pay diok ni me kwa je kwan ala first la de kon lat ko de ko office de la vice president dung so Sudan men ya me kon lat kon nang nuari rewich kana sir kon tom no kur this is the first thing me chalat kure dan ci tuok ya ngaje no ci ka nuari ngwane gana naga long e ko juba ka tay dan ci reke to je jen the first task me cha hon ano balat ko jen wate ka prototype take a testing phase and jen wangu de wan kanije madara ko nuari dara jelwang alo dan wa dara ka joj jen menen jenama cha kon dia silent kon e kon lan nuari so chicken dear ne na kan kamo naga je gat naga je ramadit wherever mete gwad mas long as a nuar be dil na ko jen bokula to wi kwam ci jang ala ro ne bul mel charge no ko jang the only way ndan ba jang ba ga mat ko da kel o ba kuro mo be jat wana jen the only thing be jago ba take power ke ba ngodo wi kwam mo tele drop da dien bul mel ba to wi kwam ga je ge roba nuari ba ka kwot ka jang ci kam leden tama chan jine no ro no chane ko na kan chane ram kel ko da jen tikeno kana ka jang so right now antere me be bul mel jago bet wi kwam ko be deni ba ka jaga entu kor mateten wada antu no tigaten chane ngaji no target yen tikena so tikena da je ci kora gije ka gotun wan right now ko tin ka fangak ngai kon nana le rodatin ko tin ka panyijar nuare kon la kwar ngoda bit ken changa ram laptop de gwan wa ka manaka nuartin right now nage chana na pane jen wanu de kel a jam ni de la jinya gasa kene de kokka no kwakin waga pesde drop gwan mi jelga tin ga jenen ga juba nan kan kwak nan kan ka panyijar ka cha ko nak no bada mi ka condemn tera mo china right ka right now right konen tera mi chi right ka ta dana naka nuare so biya ngaji won nuari wude me mishal ke bol mele chanwari kon dial che kokok muko kong ni Uganda ko ka yo de ko ya nuari to ngum dere ko lat ka jen la ko ni jiga yo tungwan me ko yo wan to bu chu bet ko yo to tom ya kami gad bu nang dul gora bi nyu dial ko no gor bi ka pay anything me dong la difficult ka jen wana mo bi ka dial ka so tel do mo dire gor ga jen nuari bi ga defan me jene ko nuar ko defend point du jira mo jene victim jen dan le roden tama mi bana ngaji no ne chiwri chalga bol mel cheti wi kwam lora bang ti kwam ko jen banware ba kanak ba do be dan echin janga to ko me cha to ko kin mi yadit ba je goron ba je succeed mi mo dena wake up tin me to ga 2013 dio ja gar de wi dan long der jele de kon zil ne la to kon chol ko dan ko kon ware but tell me you con of parwait ano ko kon wari ko kon di Africa ko kon African okay chit kon ke ne ko kena continue wi mon but mi ko dan jigno ko kona ngum la blodan kon ko kon di Africa la choje chui ke di Africa de ko ken janan chui ko kon but mitel kon mat di Africa de ko ken mat Caribbean ko ngai kanu min ci dor mi ci wada mat ja chonkel cha ka marginalize tera mulla ka tudian la ja gok la kana ngai la ngai kino ne to kan nei tichudian mat biga chonkel but look at us to kon daglane kwa ka jibu to kui jane a jin waran gwadam ba jo nak damor biyo nak dag dorun wang dorun biyo lar mishit kana mo what is this jin ci jiran ci jin do nuari ci jin do antam right now ka kon diala no ka kon ji African mi ay jogo no jin African bawo lar no ti dorandien don bi laro ran wujeme ka dorandien jinwar so ngai ke jino jinwar chaji ngai jino jinjam so please do not betray your own people jinwaram naga kona tele ram palke medan ge 2013 taram chapel ran a target kanware go at chai jiktino telo nge jino si jin ramimo milan wara as long as tika gar ki roje ka tungnat ki ngi tungnwari
jin target dia ya sharu man shagali ngono kwanat kwa kanak ke mala karwade una duli jenga jungi mala kashi mala loch ba nan ji we de lini jin le lungu bay dil nak bay ni me right now ngai konan wona me beje long ramalan watam right kona ke juba tere shusha te ka to lok mi wiro lar no jinwar jin ka juba wi ka numal wi ka Uganda ka ba jalde do mo bro lar no jinwar an mu don raji ka to arabic ki raji ka to english ban mi cha ji ngich don ti ka gar ngeda no jin ti ka conditioned jira mo bay dil gore kene to no bi ken yidi bi ken bat ban mi ro de matke lo chiro le lo chi jinwar don nyande yikul pala one thing de lari jene miti kel ke jitera la to yes they behave like them ke bro de palpin chitkeke ban mi youtube de lebe benego big betray bigala jo ke bayem ke yuwi kenek ngula longdum of course you self ke din go cham telerek ay me ke you dire ke okay but you ne ke extend ko jin benego bu ko nek ko baji kula ngat miti do miti rod won ke je won road you took but mar do nwari che took run biga betray but time be beno be beje lunka ji okay gor kono bana wake up this time chu kono gor bana nien everybody ka kon be yig wake up no be mandana gor ke nwer be dil ngach be doru bi ngaji no anwer ke jira na afrika braje la rana afrika mitte ka luang chi la ram telot right now yang chai ti jenta tana ti kan cha nganje no ke ne ke ji afrika ke luka no ba kwane ke mi ja jo jinwa la ja logo te ne de logo je no ba cholo nwer but ajindo me they you should be proud of yourself, all right? Be proud kadoru and actually no de lo de te the long de we jagan ro ko okay che jagan mo ne dial continent yen ka en rana proud kadore mumi proud long kon were cha kon chagala ne bom ne lan were so jo mo gorde nyaka yekel yene dial continent ka ro ne gwasme leren biya nan karodun gwasme biya dil ngaje no wan wale re we ke juba chadich UPDF chanen we ka bil pam headquarter dung dini SSPDF okay nangana makarodu kel marian biangach bul melo no bala kwar but kwara ka kun da ka jankan no ko lo ka je janken the only thing about janken baga ma da buga chonga kel enemy che gorno banwer baka ko ka jang den dob dan but kwara ka je namo a tactical use kana tama okay che gurno kon dial bu kon bat bana tuok bana ga ngaje no ngumbu tuok mo kon an kebala kel tel mala rik changa kel tele mi jebu tuok ko kon la nako kon ta dan to kon dakla ne ke je ci ko ngaje no ko kon ngane mene ngaje te chang na media no kon okay you know te mi chala no kon to kon kare to ci doru ba ci ngaje no jinwar bro la le say ta na ra yang yuje ran gwada dien ka ci jugo no ti ka ajin nga che blare anwar la ja deny la ra cho nen ko ken lo gwi jenwar tele lot but please be proud no jinwar okay na man nga de jeno no amana dina bi angaj ke jok wone ne to kon galet jes ko way chala ni mandan en wo shanne kon tila nwar jen ngwanu de kel shakanak no le jes lo ajana mo karam kel me ci kan re di jaram mo toge ka panye jar kam dien ke shwebet ano ke leg state ka bargazal ka chala do netin konti na kanwere gwaseme wa ka jam ka jo dana chalat no goro de rande re jakep ne kon to jen ken re wich ka juba lo ke netin konti la jinya gasa ti la kwagla ka wiya kok ti jen ka juba ka lo dien jok yen gwa dan wa connecting cha jo mo cha je kwen no dumi chi kon jo pelbe dong che de la to ko kon bala kon a gujeno mi chai jogo ngaga no jele bang telerek no you just go kujimanan bodo laden winemi but please chu rami mo jogin wo wer bang kachi ajal kel no chu jamanok so jor la kana laro ba yagang be secure biga yagang then in the end of the day boy na no ba jinak no kacha ji promise madan wo ba ji gang da do mo chenta nga jen go chika de jalora bang de jal ke ko nga ge jeno pincha gwa pinya we ka panye jaro kama yom chagwa already ngai kon manana to ka unit state and water ko tikitin achina de jalora bang kan jangnan kon ya konek ka jangna yar ya leka kel kanede kon chal ke SSPDF so Sudan People Defense Force kanede kon ramat kel tina kanwari
pan ka chen yan dang ro badak ka pa bakel ron kin dang ro jan dang ro dich gor jen wo bidan bate chunga ene biata kamal jen nana gor ro de nyoga ye kel nyoga karada dien please ngene jen wo jinwar be proud no chalinwar okay shirika dorin kokien ajira na africa de proud long ka gwada dana bitin ene biata kamal bye bye